ukuthi indvuna yenkosi imane isonzele sivusele indvuna siyalibonga lithuba lokuthi sikhulumisane nawo. Kokuqala nje singangena endzabeni deltiko le ingonyama ekuthume ukuthi ulibuke ingonyama lonyaka ihlanganisa iminyaka lengu40 isesihlalweni sebukhosi beningahalalisani tsinduna bayethe wena waphakathi sisive sasesiphoxosini silitiko letempilo siyathumisa buholi bengonyama kulo 40 years siyayibona lonke iyasimama siyakubona nekuthula kungobona buholi bengonyama noma sihamba ngaphandle kwale live samba sitichenye ngoba konke la samba khona badumisa kuthuthuka nendlela leliphethwe ngayo lelive laseSwatini lokuthi inkhomba ke ukuthi live liyathuthuka futhi liyabonakala emhlabeni naku region singaba kudumisa nje ukuthi siyabonga wekunene ukuthi live alithathe alibeke la alibeke khona bayethe wena waphakathi singena kumbeti indzabeni ingonyama lekuthumetona ndvuna ehloniphekile ukuthi looking back 40 years ago sithe sesitanyalo live libene ma challenges lahlukahlukene kubhethuke tifo leti kungathe umhlaba wonke kungesile yaseSwatini sayibona ingonyama isukuma lapho ihola na hulumende ukuthi mhlambe ahlangabetane njani nalesimo wenibuka ukuthi ingonyama ilithuthukise kanganani luphiko noma ke sithi ihlangosi letempilo etindzabeni tetempilo liqiniso lithi ingonyama ibe ngiloluhlahlandlela njengaloko ngeke ngabekisa nje ukuthi nasihamba la ngaphandle sihamba sitichenya ukuthi sichamuka eSwatini kunginto tizathu letifaka ekhathi ubuholi bengonyama kuleti tetempilo nje kusuka kubo HIV naletinye tifo one of ema global leaders in terms of healthcare system yethu ngoba ingonyama ihamba embili emavela amaningi aseta eSwatini atothathisa ukuthi nenda njani nini etindzabeni tabo HIV naletinye tindzaba kude kutodona letabo COVID impact noma ngabe yabakhona letsiteni ayizange yabanga ngalo sakubona kulamanye amave naloko ukuthi yachamuka singakagathi kephana sakhona ukuthi seyibambe emhlabeni wonke live laseSwatini bayalithumisa yes tikhona tinkinga lebese tiyabhedvuka endleleni nekuchamuka kwetifo nakungakhoni kuba ne sustainable plan yekubamba labo health financing angibekise nje uhulumende welive has done well over the years mancane emave la khona tempilo tiphethwe nguhulumende mbamba la ekhaya tetempilo timahala nawubuka ukuthi kubhadalwa bo5 emalangeni bo10 emalangeni kusho kona ngoba ukuthi timahala and tifinancewa nguhulumende but ke sekubonakala ukuthi akusi sustainable njengalo kubonakala ukuthi kuyacega lapha nalapha sesikhathi ke la khona sekufanele sibuke letinye indlela tekukhona ukuthi setempilo sitiqinise la betikhona khona silitiko ke siyasebenza asikahlali njengalo ubonile nje nasiyocetha le term lephelile siphume nayo ibhili yekushintsha bo central medical stores kulungisa lapho kunedikhala khona etindzabeni temithi nasivula nje utawubona nemabhilisi lamanye etinsangu ayeta dudane nekuphatha bonesi ayeta dudane kusho kona kucina kwetempilo na unganaka na7 nje sekubinzile kuthulathulele akusho ukuthi konke sekukahle kepha nakusho kona ukuthi kuyasetshenzwa kuya ngakhona likona siyalijika siyabonga ndvuna ehloniphekile siyabonga bekuyindvuna yetempilo